Turabasuje kandi tubaha ikaze makuru aramutse yihutirwa ku mutekano politiki na diplomasi agiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko imirwano iri guhuza igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kugeza ubu na MLDP twirwano AFC M23. Muri amakuru turabwiye ko igisirikare cya FARDC cyagabye ibitero bikomeye ku bitaro bikuru byo muri teritwari ya Minembwe. Kugeza ubu n'ibitero biri kwemezwa ko byakomerekeyemo abasivile benshi muri iki gice. Ese ibitero bya FARDC biri kwibasira abaturage mu bice kugeza ubigenzurwa na MLDP twirwano AFC M23 bivuze iki? Kugeza ubu ni raporo zikomeye z'amakuru asesenguye ari kugaruka uburyo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa muri kugaba ibitero byo kwihorera ku baturage batuye mu bice bigenzurwa na MLDP twirwano AFC M23 nyuma yo gukubitwa inshuro bakamburwa ibice. Turinjira mu bitero bikomeye byongeye kugabwa muri aka gace n'ibindi bitero bya drone biri kwibasira ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe bigenzurwa na MLDP twirwano AFC M23. Izi ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi turujya tugaruka ku bitero bikomeye biramutse bibyigaba mu bice bitandukanye bya Bidegu, aho ngiye kugabwa ibitero bikomeye bya FARDC. Turagaruka ko mirwano ikomeye izindutse yumvikana mu gace ka Karingi na Ruhinamavi ni muri teritwari ya Fizi hafi ya teritwari ya Minembwe. Situasiyo y'ibikorwa bikomeye bya MLDP na AFC M23 mu Minembwe byo kurinda abasivile no gusubiza ibitero bya FARDC biteye bite? Ubu tuvugana turagaruka kugeza ubu aho MLDP AFC M23 bahagaze n'ibitero bikomeye biri kumvikana muri aka gace, ndetse kugeza ubu no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC abarundi abacancuro n'abandi bambari ba Kinshasa bari kugaba ibitero bikomeye kuri AFC M23. Sibyo gusa, ndakubwira ko ishaka rya Joseph Kabila PPRB ryongeye guhaguruka mu nama zikomeye zakorewe Kinshasa ku biro bikuru by'iri shaka. Bongeye kwiga ku kibazo gikomeye cy'uburyo bakomeje kwibasirwa bikomeye n'ishaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko Kabila yongeye kuvuga byinshi ndetse no guhaguruka mu kurwanya Kinshasa yamaze kumwibasira. Ese nama bikomeye ihuje ishaka rya PPRD n'itangazo rikomeye riri kwemeza ko rishobora gushyira hasi ubutegetsi bwa Kinshasa riteye rite n'ibirego bashinja Kinshasa birimo kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke n'intambara zugarije iki gihugu. Ibi byose turabigarukaho. Turongera kubabwira ko abanyepolitike bakomeye barimo Joseph Kabila, Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi ba Kinshasa bongeye guhagurukira hamwe mu gutegura imyigaragambyo rutura n'ibikorwa bikomeye byo kwamagana Kinshasa. Ibyo bikorwa bikomeye byo gutangiza intambara rutora bivuga ko ishobora gusiga yangirije byinshi igaruka ubutegetsi bwa Kinshasa. Bivuze iki? Guhuza imbaraga kwa Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu na Perezida kugeza ubu Joseph Kabila bivuze iki ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa no gushakira amahoro uburasirazuba bwose bwa Kongo? Ni ingingo zikomeye tugiye kwinjiramo tugaruke ku miteguro ibikorwa bikomeye biri kwemezwa ko ari imyigaragambyo iri gutegurwa n'abategetsi bakomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi ndakubwira ko rukomeje kwambikana hagati ya Kiliziya Gatolika ikura ku butaka bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Noneho Kiliziya Gatolika yongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba nyirabayazana mu bibazo by'umutekano muke n'intambara bikomeje kugariza uburasirazuba bwose bwa Kongo. Yongera kuvuga ko Tshisekedi ari ikibazo gikomeye, ndetse kugeza ubu yagiranye amasezerano y'ibanga n'igihugu cy'u Rwanda gishinjwa kugira uruhare mu ifatwa ry'ibice bitandukanye byafashwe n'abarwanyi ba AFC M23. Turagaruka akantu ko kandi kuguhangana gukomeye n'intambara yamaze gutangizwa hagati ya Kiliziya Gatolika iri kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibikorwa by'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ese Kiliziya Gatolika kwitirira u Rwanda kugirana amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa byaba bihuriye he n'ibikorwa byo guhindura itegeko nshinga ndetse n'intambara AFC M23? Ese koko iby'amasezerano n'ibikorwa bikomeye by'ibanga Kinshasa ngo yagiranye n'u Rwanda birahari? Byaba bivuze iki ku mutekano w'akarere n'intambara iri kumvikana ku butaka bwa Kongo? Ibi byose turabigarukaho. Nanone kandi
ndakubwira ko ubuyobozi bwa AFC-M23 bice kuri perezida w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa yongeye kwamagana ibikorwa bikorwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zirimo ubugizi bwa nabi. Yongeye guhishura amakuru atangaza ko igisirikare cya FARDC cyafashe ku ngufu abanyeshuri b'abakobwa biga mu bice bikomeye birimo teritwari ya Rucuru igenzurwa na AFC-M23. Ni byinshi bikomeye tugiye kwinjiraho gatanu kandi byongeye gutangarizwa Goma na AFC-M23 icyo bivuze kugeza ubu mu ntambara n'ibikorwa bikomeye by'iminduramatwara biri gushakwa na AFC-M23. Ibi byose ni ku mutekano, politiki na diplomasi tugiye kwinjiramo, ndetse n'andi makuru akomeye ku rugamba ruramutse ruza AFC-M23. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muze. Niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukuri ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubana 5/5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Byihutirwa cyane, reka duhere ku bitero bikomeye biri kumvikana muri teritwari ya Fizi cyane mu Minembwe. Amakuru ari kwemeza ko ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo biganjemo abarundi bagabye ibitero bikomeye bifashe indege za drone zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse kugeza ubu n'indege za CH-4 n'izindi mbunda rutura mu kuvundereza ibitero bikomeye mu bice bikomeye bya teritwari ya Minembwe. Amakuru ari kwemeza ko igice gikomeye cya Minembwe kibasiriye bikomeye n'ibitero bya FARDC kugeza ari igice cyegereye ibitaro bikuru bya teritwari ya Minembwe harwariye abarwayi benshi batandukanye b'abanyamurenge. Amakuru ari kwemeza ko ari ibitero kugeza ubu byakomerekeje abasivile benshi binahitana bamwe mu basivile batuye muri aka gace. Bikemeza ko kugeza ubu nubwo imibare ifatika itaratangazwa abagera kuri 24 b'abaturage batuye muri iki gice bishwe n'ibitero bikomeye bya FARDC. Ni mu gihe abakomeretse bagera kuri 62 nk'uko raporo zikomeye zitangazwa n'abaturage batuye muri aka gace bari kubitangaza. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko ari bitero by'ubugome byo kwihora biri kugabwa na FARDC nyuma ko itsinzwe intambara zo ku butaka bahanganyemo na MLDP twirwa na AFC-M23 bakanamburwa ibice bitandukanye muri teritwari ya Minembwe. Ubu tuvugana raporo ziri kugaragaza ko hakiri gukora itohozwa mu kumenya neza abakomerekeye mu bitero bikomeye byagabwe na FARDC ndetse n'abapfiriye muri bitero bikomeye biri kwitwa iby'ubugome biri kwibasira abasivile batuye muri teritwari ya Minembwe. MLDP twirwa no bongeye gusora itangazo ryamagana ibitero bikomeye bya FARDC by'abasira abaturage batuye mu bice bikomeye bigenzurwa na MLDP twirwa no AFC-M23 ndetse bongera gutangaza ubwirinzi bukomeye bagiye gushira mu bice bikomeye bigenzurwa na MLDP twirwa no AFC-M23 no gukaza ibitero bikomeye kuri FARDC habanza gusenywa defense n'ibikorwa bikomeye birimo intwaro zikomeye zikoreshwa na Kinshasa kugaba ibitero bikomeye mu bice bituyemo n'abaturage benshi bigenzurwa na MLDP twirwa no AFC-M23. Ni mu gihe biri kwemezwa ko urugamba rukomeye rwo ku butaka rubyutse buhanganisha abarwanyi ba MLDP twirwa no M23 na FARDC mu bice bikurikira. Amakuru ari kwemeza ko mu gace ka Bidego habyukiye ibitero bikomeye byabanjijwe n'igisirikare cya Kongo FARDC cyari gishaka gufata AFC-M23 MLDP bakamburwa iki gice. Amakuru ari kwemeza ko ari ibitero bikomeye bibyutse byumvikanamo imbundano n'iziremereye no guhangana gukomeye ku impande zombi, ndetse bikemezwa ko byagenye n'ibitero bikomeye byagabye Karungi na Ruhinamavi. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya Kwarisosa FARDC babyukirije ibitero bikomeye muri ibi bice bya bigamije kwambura ibice AFC-M23 ndetse no gushakira icyubahiro n'ikoze igisirikare cya FARDC mu gushimisha Kwarisosa FARDC imaze iminsi itakaza ibice bikomeye bambuwe na M23 MLDP. Amakuru ari kwemeza ko ibitero bikomeye bikomeje gukaza umurego cyane cyane mu gace ka Karingi na Ruhinamavi, kuko butuvugana hongeye kumvikana umusada w'abasirikare bari hagati y'120 b'abarundi baje kunganira abasirikare ba Kwariso bagabye ibitero muri aka gace. Amakuru
ari kwemeza ko MRDP ku bufatanye na AFC-M23 bakomeje kugaragara kinyamwuga mu kugerageza gutsinda no gusubiza ibitero bya FARDC, ndetse ubu tuvugana abasirikare ba Kinshasa basa nk'aho bari gucika intege kuko abambere batangiye guhunga urugamba muri aka gace. Ibya raporo yari sase na majeruyi ivuga iby'inkomere, imirambo ndetse kugeza n'uburyo cy'urugamba rwagenze muri ibi bice. Turabagezaho amakuru arazi imbere n'amakuru akomeye, tugikurikirana akantu ku kandi mu by'ibitero bikomeye biramutse bihuza abasirikare ba AFC-M23 na FARDC. Nanone kandi reka dukomereze ku nkuru ivuga ko ishaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange ubu tuvugana biri kwemezwa ko abarizwa i Goma mu bice bigenzurwa na AFC-M23. Raporo nyinshi zisorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa zikemeza ko uyu mugabo ari gushakira imbaraga AFC-M23 ndetse yifasha mu bikorwa bikomeye byo gukomeza kwihagararaho k'uyu mutwe no kugaba ibitero bikomeye ku butegetsi bwa Kinshasa, ndetse nawe kamagana ibirego bikomeye ashinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibihano bikakaye yafatiwe birimo kugezwa n'igihano cy'urupfu ashinjwa kugambanira Kinshasa no gukorana AFC-M23. ubu tuvugana biri kwemezwa ko akanama gakomeye k'ishaka rya Joseph Kabila Kabange PPRD kateranye ndetse kongera kwemeza no gutangiza ibitero bikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa mu kwamagana imvugo kugeza zidafite ibimenyetso z'ibirego bishinjwa Kabila, ndetse kugeza no gukomeza kwibasirwa kw'irishaka. Makuru ariko meza ko iri shaka ryatangije gushinja ibirego bikomeye Perezida Félix Antoine Tshisekedi rinamagana igikorwa cyo guhindura itegeko nshinga riri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Biri kwemezwa ko ubu tuvugana ishaka rya Kabila ryongeye kwamagana ibikorwa bikomeye n'imigirire ya Kinshasa, bayashinja gukomeza gushyigikira ndetse no kugira uruhare mu bikorwa bikomeye by'umutekano muke ukomeje kugariza uburasirazuba bwose bwa Kongo, ndetse banabashinja gukomeza gusahura ubutunzi bwa Kinshasa babikesha intambara ya AFC-M23 badashaka ko irangira mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo zivuga ko ubu tuvugana ishaka rya Kabila ryashinjije Kinshasa by'umwihariko Tshisekedi gukomeza gushyigikira ibikorwa bikomeye ndetse no kudashaka kurangiza intambara na AFC-M23 bishingiye mu biganiro ngo bikurikije inyungu zikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa bukura mu ntambara ya AFC-M23 ndetse no kuba badashaka intambara irangira mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone kandi bongera gushinja Tshisekedi kuba kugeza ubu ashigikiye ibikorwa bikomeye byiswe sensibilisation ndetse kugeza ubu na federalism byo kuba igihugu cya Kinshasa cyacikamo ibice kugeza ubu igice kimwe kikagenzurwa na AFC-M23 ngo kugira Kinshasa ikomeze kwikubira ubutegetsi n'ibindi bikorwa bikomeye birimo ingingo zikomeye zirimo inyungu abanyepolitike bayobowe na Tshisekedi bakura mu ntambara bahanganye na AFC-M23. Ibi byongeye kubyara ikibazo gikomeye kuko biri kwemezwa ko Kabila, Moise Katumbi Chapuwe na Martin Fayulu bongeye kwifatanya mu gutangiza intambara n'ibikorwa bikomeye kugeza ubu by'intambara ya diplomasi ku butegetsi bwa Kinshasa. Bari gushinja Kinshasa kugeza ubu gukomeza kugira ubushake buke no gukorana bikomeye n'abakomeje gushyigikira intambara bahanganye na AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu abanyepolitike bakomeye nyuma guhuza imbaraga bari gutegura imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Kinshasa no gutangiza intambara zikomeye zamagana ibikorwa bikomeye byo guhindura itegeko nshinga riri gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. ubu tuvugana raporo zikomeye ziri gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa zongeye gutangaza ko bamaze kumenya amakuru y'imyigaragambyo iri gutegurwa na Kabila, Moise Katumbi Chapuwe na Martin Fayulu ndetse kugeza ubu n'abandi bategetsi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi Kinshasa yongeye gutangaza ko kugeza hari gutegurwa ingamba n'ibikorwa bikomeye byo kuburizamo imyigaragambyo iri gutegurwa yo kwamagana guhindura itegeko nshinga n'ibindi bikorwa bikomeye bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bivuga ko bituma hakomeza kubangamirwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kinshasa yongera guhishura ko aba bagabo bakomeye bateguye imyigaragambyo n'abandi bashigikiye bazicwa bikomeye mu bikorwa by'imyigaragambyo. Ibi byongera kuba urujijo ku buryo bukomeye kuko biri kwemezwa ko abazaba bari mu myigaragambyo ari bazahindukira bakica abayobozi bakomeye bateguye imyigaragambyo. Ese iby'iyi nkuru biteye bite? N'ingingo zikomeye z'amakuru tugitoza akantu kandi mu by'ibikorwa bikomeye biri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi
biri kwemezwa ko Kiliziya Gatolika yagiye gusohora raporo zikomeye zishinja ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo kugirana amasezerano yihariye y'ibanga n'u Rwanda akomeje guteza akaga gakomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi ni mu gihe raporo zivuga ko u Rwanda ngo rwagize uruhare mu gukomeza gushyigikira ibikorwa bikomeye by'ifatwa ry'uduce twafashwe na AFC/M23. Kiliziya Gatolika ibi byose yabigaragaje muri raporo zikomeye zamagana ibikorwa byo guhindura itegeko nshinga muri gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byongera kuba ikibazo gikomeye kuko Kiliziya Gatolika ifite influence ikomeye ndende ngari yagutse mu muryango w'abanyekongo ushobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaganwa n'abaturage batoye ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu benshi bongeye kwibaza ku by'amasezerano y'ibanga y'abarasenwa hagati ya Kinshasa na Kigali, ndetse kugeza ubu bongera gutangazwa n'uko u Rwanda rugaruka mu majwi rushinjwa ibirego bitandukanye kandi bikomeye ruvuga ko rubeshirwa birimo gukomeza gushyigikira AFC/M23 mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja u Rwanda kuba ari rwo bahanganye ndetse no gufasha AFC/M23 no gufata ibice bikomeye by'iburasirazuba bwa Kongo. Benshi nibumva uburyo cy'abanyepolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse kugeza kuri Kiliziya Gatolika bashinja kuba u Rwanda ari rwo rufasha Kinshasa, by'umwihariko Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo mu bikorwa bikomeye byo gushaka guhindura itegeko nshinga n'akaga gakomeye k'intambara yo ku butaka bwa Kongo. Izi ni ingingo zikomeye tugicukumbura gatanu ku kandi. Nanone kandi ubutegetsi bwa AFC/M23 by'umwihariko igice cy'igisirikare cya AFC/M23 biciye kuri perezida w'uyu mutwe wa AFC/M23 Bertrand Bisimwa yongeye kwamagana ibikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abasirikare ba Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC. Yongera gutangaza raporo zikomeye biri kwemezwa ko zavumbe na AFC/M23 zishura ibikorwa bikomeye byakozwe n'abasirikare ba FARDC muri teritwari ya Rutshuru. Amakuru nk'uko yatangajwe na Bertrand Bisimwa yatangaje ko babajwe cyane bikomeye n'ibikorwa n'imyitwarire y'igisirikare cya Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo byo kwibasira abaturage batuye mu bice bitandukanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakora. Yongera kuvuga ko muri teritwari ya Rutshuru abasirikare ba FARDC bafashe ku ngufu abana b'abanyeshuri biga muri iki gice kugeza ubu kigenzurwa na AFC/M23. Yongera kugaragaza ko iba ari ibikorwa bikomeye biteye isoni ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC cyakagombye kurinda abaturage kigakomeza kwijandika mu bikorwa bikomeye by'ubukizi bwa nabi birimo nk'iby'ubusahuzi, gufata ku ngufu n'ibindi bikorwa birimo urugomo rwibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na MRDP twirwa na AFC/M23. Nanone kandi turabaramukije tubifurije igitondo cyiza, tubikaze muri update n'amakuru yihutirwa aramutse mu gitondo cyo kuri tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 agiye kwibanda ku mutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko imirwano iramutse isakiranye abarwanyi ba AFC/M23. ni inkuru zikomeye cyane tujya kwifasha bimwe mu bitangazamakuru byandikira ku butaka bwa Kongo, imboni zacu ziri ku butaka bwa Kongo ndetse n'ibiri gutangazwa na AFC/M23. turabagezaho ibyo bikorwa bikomeye by'uko AFC/M23 n'abarwanyi ba MRDP twirwa na AFC/M23 babyutse bagaba ibitero bikomeye kuri coalition ya FARDC ndetse kugeza ubu bamaze gutangiza urugamba rukomeye bagiye gura power zero ikongera kwigarurwa n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho AFC/M23. Kugeza ubu iyi ni inkuru ikomeye turinjiraho gatanu ku kandi ibikorwa bikomeye biri kwemeza ko abarwanyi benshi bari hagati ya 300 na 370 ba AFC/M23 ndetse n'abasirikare bagera ku 140 ba MRDP twirwa na AFC/M23 babyutse berekeza ibikorwa bikomeye mu bice bitandukanye bya Puezero. Tugiye kwinjira akantu kandi muri operation zikomeye n'ibikorwa bikomeye bibyutse bikora n'abasirikare ba AFC/M23 na MRDP twirwaneho. Nanone kandi ndakubwira ko abasirikare ba FARDC babyutse bagwa mu gico gikomeye cy'abasirikare ba AFC/M23 na MRDP. Kugeza ubu biri kwemezwa ko abarwanyi ba coalition ya FARDC bari babyutse bagaba ibitero bikomeye mu bice bitandukanye bya hano muri teritwari ya Minembwe, baguye mu gitero gikomeye cya coalition ya M23 na MRDP twirwaneho AFC/M23. Amakuru
ari kwemeza ko abasirikare bagera ku 8 ba coalition bishwe igitaraganya muri ambush rutura batezwe na MRDP twirwanaho AFC-M23 abagera kugeza kuri batatu biri kwemezwa ko barimo kapiteni ukomeye mu gisirikare cya Wazalendo kugeza ubu wihaye ipeti rya kapiteni gushinzwe ibikorwa bikomeye bya Wazalendo zifatanya n'abantu na FARDC ngo gufata urugamba kugeza rwa Minembwe. Tugiye kwinjira gatanu ku kandi muri iki gico kugeza ubu cyatezwe na MRDP twirwanaho AFC-M23 n'izindi operasiyo zikomeye ziri gukorwa mu bice bikomeye bya teritwari ya Minembwe. Nanone kandi ndakugeza amakuru masha ari kwemezwa ko kugeza ubu kuva aho parato ya Uvira naho parato ya Minembwe habyutse humvikana ibitero bikomeye bibyutse bihanganisha abarwanyi ba AFC-M23 na FARDC kugeza ubu biri kwemezwa kuretse ibitero byabyukiye Karingi Wazalendo ndetse kugeza ubu na coalition sa FARDC bari bagabye kuri AFC-M23 ibindi bitero bikomeye muri ho parato ya Uvira na Minembwe ngenge kugabwa bikomeye kuri MRDP twirwanaho AFC-M23. Turagaruka ibyimitse ku rugamba rukomeye rubyitse rwumvikana Karingi rwongeye gutera ubwa ndetse rwongeye gutitiza abaturage batuye muri aka gace. Iraswa rya General Opotokrame Wazalendo biri kwemezwa ko yarashwa amaguru na AFC-M23 hano muri ho parato turaje tubivuge. Nanone kandi nguzaniye amakuru masha y'abasirikare b'abarundi FDNB bashinzwe raporo n'ibikorwa bikomeye bya gisirikare mu Minembwe. Ubu tuvugana ni inkuru zikomeye z'ubutasi ziri kwemezwa ko wita Koloneli Mbonyeyeze ndetse kugeza na Koloneli Charles Kabura kugeza n'abasirikare bashinzwe ibikorwa bikomeye bya raporo za gisirikare z'abasirikare b'abarundi FDNB bagabitero kuri AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko Koloneli Mbonyeyeze ashinzwe gutanga raporo y'abasirikare bapfiriye ku rugamba ndetse kugeza ubu n'abashije gutoroka ibikorwa bikomeye bahanganyemo na AFC-M23 MRDP hano muri teritwari ya Minembwe. Ndetse amakuru akengera kwemeza ko Koloneli Charles Kambura ashinzwe gutangiza operasiyo n'ibikorwa bikomeye byo kubarura abasirikare basigaye ku rugamba. Amakuru ariko komeza yemeza ko General Muzinga ari ushinzwe gutwara amatekwa z'abasirikare n'imirambo yiciwe ku rugamba na AFC-M23 ndetse agashingwa ibikorwa bikomeye byo kubaga imirambo agahisha amabuye y'agaciro kugeza ubu ari kwiba ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana ni raporo zikomeye zikugaruka ku kaga gakomeye kugeza abarundi bahuriyemo ku butaka bwa Kongo. Turinjiramo gatanu ku kandi tuzana ibyo bikorwa bikomeye na operasiyo zikomeye zuriyo kugeza ubu Burundi bwamaze gutanga inshingano zigomba kwibarwa n'abajenani mu gukomeza ku rugamba kugeza ubu n'inyungu z'abarundi ku butaka bwa Kongo. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi turakubwira ko igisirikare cya coalition ya FARDC cyongeye gutegura ibikorwa bikomeye na diplomatora y'abasirikare basha bagiye kuzanwa muri teritwari ya Uvira. Amakuru ari kwemeza ko Uvira igiye kwifashishwa na FARDC mu gutangiza ibitero bikomeye biri simultane mu bice bikomeye bigenzurwa na AFC-M23. N'amakuru ari kwemeza ko abasirikare bo mutwe udasanzwe mu bwoko bwa Hibu Special Force mu gisirikare cya FARDC ndetse kugeza ubu n'abasirikare bazwi nka Cranti Voleri mu gisirikare cya FDLR ba special ndetse n'abacancuro bakomeye bagiye kuza muri Uvira mu gutangiza ibitero bikomeye bya drone muri Sud Kivu kuri AFC-M23. Ese kugeza ubu gutangiza ibitero bikomeye no kwifashisha Uvira nka base militaire kuranirwa FARDC mu gutegura ibitero bya drone byibasira MRDP twirwa na AFC-M23 bivuze iki? Igisirikare cya AFC-M23 biri kwemezwa ko cyamaze kumenya imigambi n'ibikorwa bikomeye bya Kinshasa bari gutegura birimo ibitero bigabwa kuri umutwe wa AFC-M23 kiri gutekereza iki mu kunatariza ibitero bikomeye bitegurwa na FARDC. Ibi byose ni ibikorwa bikomeye by'amakuru acukumbuye twamaze ko bategura ku mutekano politika na diplomasi. Ikazo inshuti z'akadosoka turongera turabatumiye muze niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubona 5 kuri 5 muri izi nkuru.